Nikola Đafo pazi umetnost ne ujeda. Interaktivno taktilno učilo 2010. godina. Rad Nikole Đafa sastoji se od 30 mobilnih panela sa raznobojnim slikama isheđenih psećih glava, preuzetih sa tabli na ulaznim vratima koje namernike upozoravaju na opasnost. Međutim, ove glave, iako uznemiravajućeg izgleda, demistifikuju polje umetnosti i umjesto da plaše, pozivaju na komunikaciju i interakciju sa njom. Na drugom nivou ovaj objekat otvara vizuelnu umetnost za hepatički doživljaj, budući da su paneli postavljeni na 30 različitih nosača koje po rasporedu šestotački čine 30 slova Brajevog alfabeta. Autor napominje da je rad namenjen slepim, slabovidim i slepima kod očiju. U ovoj jezičkoj igri on pokazuje da područje vizualne umetnosti, proširenjem mogućnosti recepcije, može biti dostupno ne samo drugim čulima, nego može odigrati i prosvetiteljsku ulogu. Stoga je naum rada višestruk.